ore embaye naitaasa Enkai naing'asieyie naa one aishoki prophecy ajo iun mau naa nanyorra naun embeu naa niakuna. You got a prophecy. That's so beautiful. Yeah. Kimbono ajo kiun mau. Naa rendala ore prophecy nemelasima noitoi nimpoti serious. Kishomo o Bishop Mangura ewueji neji Ngorongoro Tanzania. Naajoki ake duo ore taadiyie amu kiyieu nikisiayiare meru taa dabo tang'asa tayiolo ajo dabo ya kwanza imefika dabo ya pili inakuja njiani itumie dabo pekisioki ena siai. Nikweni ana hasara. Ore paalo Nigeria nejo orpastai obo te Nigeria ore oshi piitu abaya prophecies kumok nikijokini one ing'asa kweni ena hasara, two miunoki din ninye olasar metabai amu pookin naduo piasisho duo teniunoki naanyok. If you plant a seed of that prophecy, tetemu siye tuuno. Every word that has ever been said about you, totiki siye tuuno embeu piitu aku. Ore ati Nigeria, itu postpone, naun embeu kwa Apostle Madumbuko. Hapo aun ina peu, I confirm, ata pa enarrakweni ena hasara. Amu errakweni. Amu tejo. Ore majo dabo naing'or ake nakweni and that was the end of it. And you're taking it a joke. Narondo yolari musima si eti nimekaa almost 1 year after that. Na nyiri Enkai maisha enkerai. Yes. So ore baun ena peu najoki God you said you can confirm now and God confirm it after planting a seed on it. Na neponu nariaka Enkai kara specific. Piolo radi du ajo ora unita na seed kara serious. Lord, I need twins and I need boys. And I even wrote in that nini tiarua. Lord, confirm the prophecy that has been said in my life about having twins. Lord, I'm so specific that I need boys twins. And I planted a specific man. Be specific in your prophecy. In your prayers. In your prayers. So you can have so many prophecies hanging here that has been spoken about your life. Oh my God. But they are hanging because you've never confirmed you yourself. You've never confessed it yourself. You've never even planted a seed to make it become a reality. Oh my God. So seeds open your destiny. Ni fake. Tola barungani yake. Ore nanu kajinga matatu, kaina kulika rungani nalo. I do everything. Yani kadelde na ore na ba yeke na duma ngani nero na ka ngani amu tenijo na fake nija ishi life nemenyino nijilepie kewon. Ore pijilepie kewon ninteru aishi maisha nemenyino. Ore emoyian sapuk oleng natum ilaranyak kumok na depression. Kaliki sababuni naikash. Ore enedukuya kenyok oltung'ani aja aishi ashu aton kulingana na vile watu wanasema huko nje. Irangai. Yes. Ore the more nikisapuku enkarna, the more niyieu nitoni enaa ilo tung'ani sapuk ojitoi iyata ina arna. Which is depression to the end amu mira na ilo tung'ani financially. Ore depression nanoto nanu payu nkera are. Mary Supet Show, inspiring lives. Oleng'urani le Mary Supet Show suboleng teboki weni gira atumie yok tolosho le maa etii olosho le Kenya, olosho le Tanzania, iltung'anak otumito yiok te diaspora, tewueji pookin nitumito yiok, terishata nitumito yiok labda saizi ni usiku ama ni asubuhi, agira airoroki katukul, agira aitoomon ena rishata sidai nikijo Mary Supet Show inspiring lives. Na happy new year ninye amu itaasa yiok Enkai mbaa supati.
nikinterutua olari tesidai kore oshiake tena rishata nikijo ene Mary Supet Show naa kaayaki iltung'anak likipuonu aitukuj iltung'anak oota safari mbaa naimaitie ashu iltung'anak oota emayianata tiatua olosho le maa naa kashipa taata oleng amu kiata esinke Enkai namayiana nataa emayianata tiatua olosho le maa. I'm not going to introduce her, but I know she's a blessing. Emayianata nadolta oleng egira aibung irkulie aranyaki nkaik egira she's a mentor. Ore nyapa kiasita story e Charity naneu na etaa emayianata teninye ishira Charity tenkaraki enkaina apa naibung'a na inoshi paaliki ajoki shikilia mtu mkono mbung'a oltung'ani enkaina taa emayianata torkulie tung'anak na ikimayiana ake sininye yie Enkai. Agira aitomon katukul, agira si aomon pi subscribe to my YouTube channel asho oleng enkaji apopo yeyio amu kimbung'ita tenkaina nadolta ajo you're subscribing igira takai subscribe to my YouTube channel nagira ajo asho oleng metamayiana ntae Enkai oleng nagira aitomon totona taduo ntirring'ai mpaka mwisho ena kipindi etaata kipoito ainining'isha nishoshu esafari esinke Enkai namayiana na kaloito ake tenakata aitomon peelo ayayio dukuya neeku agira alo aitomon tena rishata. Wow, neeku I am so amazed na kashipa oleng kiata taata esinke Enkai namayiana. Karibu oleng mama. Ashe oleng Mary Supet. Atishipa oleng pilotu. Ashe. Na asante sana mo ore enapa kata pekibol ena studio niliona sana umenipongeza. Amen. Neeku agira ajo karibu oleng. Ashe. Finally. Hatabaua finally. Yes. Tumetafuta na for long. But ena rishata eyieu Enkai. Ore tenkata enye naa kitabaya naa enenkata enye. Yeah. Iroroki oling'urani le Mary Supet Show. Kayieu nairoroki ilaing'urak pookin le Mary Supet Show etii neetii emanya neemanya toosaai naapasha amu kayiolo ajo kesapuk enkop netii lotii orkila orok netii lotii lemetii orkila orok kairoroki ntae pookin tenkarna olairoriani Yesu entasupa entakwenya mesisi olairoriani. Ore toonkarna kaaji naipasoi nara entito etutuma naa kayama are mama onkera uni natajiwuo kanyor Yesu. Natejo ashe amu atabawua Mary Supet Show. Ore eton itu kinteru ena interview kayieu naipongeza amu itaasa esiai sidai. Ashe. Ketii iltung'anak lemitabaya nduat kutitik. Kake ore ena duata naa ajo ashe amu interua eton kiti tenakata iyata ilarin sidan leton ilotie iyata enkata sidai nidolisha ake nishoo iltung'anak tangu liyiolo mpaka letaisere na ore ena duata mitabai Enkai mikiiwa enelakwa metalala tarasai tenkarna kitok Yesu. Amen. Amen. Wow, thank you so much. Amen. Ashe oleng tenkaraki nomono na kitabaya Enkai oleng'urani le Mary Supet Show. Wow, ashe oleng. Na era emayianata tiatua olosho le maa. Era emayianata. Ashe. Ore nye pinteru arany kitambo kidogo. Yani many people admire to be like you. Na kayiolo ajo kumok ilaranyak libung'a enkaina. Neeku iliki ake yiok enkatini ino mpaka nilotu aaku oltung'ani saizi lira like apa ira kiti yiolo apa ajo yiolo ataranya. Yani maisha yako tu egira aikunari nejia mpaka saizi mahali tuko. Ore Mary naipasoi naa enkerai yare tormarei loonkera isiet. Yani te mama naata nkera isiet. Era mama nkera 4, ntoyie 4 olayiok 4. Wow. And I'm the first born girl. Okay. Niyiolo ake siyie niaku first born girl. The most responsible one. Yes. Yenas pokito. Ore teranyare aiterua nanu arany ara kiti oleng. Like ore paiteru primary esukul naji Ilmamen Primary. Kara apake oltung'ani lemeshy to sing ata ara kiti. Itayiolo apake yie ajo era kiti. Karany duo apa kara kiti kake arany choruses. Ore tenaning' osinkolio maigil enkiok. Tenelo nainining Diana Daido ataa oltung'ani oleng oichochea talent ai mipang'u. Kainining apa Diana Daido oleng tenebo olikae papa oji Oletuukuo te radio.
naa kanyorr apa Diana oleng amu kebebek oltoilo naa kirusha kulo letu oleng neeku mining word by word neeku anytime natii Diana studio lazima inolong paalotu keyiolo sii apa Diana selection osinkolioitin oleng ata duo ninye enaa loormeek apa epiki inakata kepiki apa duo leme lenkutuk ang kake kenyok apa ninye Diana Daido meetai apa sinkolioitin lenkutuk ang duo oleng inakata kinining radio kake ore naa inakata peeponu ilaranyak aiteru aarany enaa piiteru Papa Ole Meeli ele likae le Kilgoris mwenye ameimba keji I can't remember his name but he's from Kilgoris neetai Ole Pakuo ore Ole Pakuo naa keewuo later neetai apa osinkolio loloshung'ia kepik apa sinkolioitin loolaranyak apa loiterutua and ore kupitia ina ore pee kinining osinkolio naa Yesu torikoki oldonyo mekimus teniyiolo duo naaji ataranya nintoki aata oltung'ani liindim ashomo aiga ilo sinkolio lenye neeku kainining ele sinkolio le Yesu torikoki oldonyo naa kaidim atupuku tinewueji aidip atipika elukunya nitu aiger nalo aifundisha nkera e Sunday school king'asi aitenikirany amu inakata apa iteru ayiolou ajo kelala oshi eranyare naa ore eranyare naa ore entoki nabo naifanya duo toolaranyani nining'oyu ashu nias inkulie tokitin naa keetai capability niindim atanapie osinkolio telukunya keetai sininye ore ina napata osinkolio telukunya then it means iyata memory sidai amu indim atanapa oladuo sinkolio nilo arany nimilo aiconsult ashu ama naa radio naa katitin nabo ake erany ilo sinkolio naa kaipang tinewueji nalo aifundisha so aiterua apa nanu arany ara kinyi oleng around 5 years ore te sukuul katii apake entertainment te primary school kiata apa ormalimui oinacha talents oleng te sukuul apa nanu natii keji apa Michael keetai apa ormaasani naa is late keji Michael Ole Ntarkau who is the late kake ninye apa oiteru inspire music te yiok amu kias apa traditional music tenkata kira yiok kutitik ore yiok kira kutitik that is around 95-94 hapo kitrain apa sukuul ang and they become the best tenepuo international eneponu national games amu keetai apa ore tenakata amu etushukunye CBC neyauni entertainment keetai apa entertainment in our time ore eetai kule moi ore inining'i radio anytime nairo moi neyakini yiok radio mainining'o nitasheyieki classes neponu sukuul pookin nikiponu ainining KBC entoki najito Moi so inakata apa nanu iterua ayiolou ajo kaata cramming power now ore cramming power is very important when it comes to singing because you can only hear that song once na umeshaimba tine nanu iterua arany naa kake ore recording I was later paka maina saa interua ayiolou cramming primary na secondary ore inakata ati primary kajo nye teneme no class 1 no nursery when I was very very young ketii apa mama kwaya apa naji Inkishili na ore apa ninche naa entertainers lo politicians na ore apa inakata I remember very well ajo Ole Sankori apa ogira aing'oru olorika 1992 ayiolo teneme 92 na around kajo 92 because it was election ya 92 na inakata apa eiteru aing'oru olorika le bunge yara oltung'ani oji Ololo Kwaya neeku keponu kuna tasati aponu arep kulo tung'anak teneponu events tinewueji apa nanu aiterua cram amu ore ake peeponu naduo tasati they were a team of around 15 neponu aijifunza duo repeta amu keji naa kiata taisere Ole Sankori tenkang naje nilo sii enewueji ore paalo nanu kalo ake duo nanu aton as an innocent baby amu kibita no mama kaya kainining ake naduo repeta ore taisere pitoki aponu najoki menija ng'ole jitoro inji I used to have that cramming power nare naning once maitokini aliki ajo keja ng'ole osinkolio
tine nanu atayiolo ajo kaidim ataranya. Ore kulo le radio kainining ake teipa amu ore apa radio nakata naa kuanzia saa 11 I think mpaka saa 2 enkewarie ake. Ore kutoka there neya Ilaikamba. Neeku ore apa kuna 2 hours I used to make sure that kara keen on those 2 hours. Naisaidia ina toki toontokitin kumok oleng amu atayiolo Kimaasai, atayiolo orkuak, atayiolo enkop ormaasai telalai before nalotu alo enkop ormaasai. Neeku ina toki apa nanu naiteng'ena oleng matayiolo Kimaasai, ina toki sii enkae toki naiteng'ena oleng matayiolo orkuak amu keetai orbene obore, eetai apa nkipindini kumok naata apa noo Diana inakata. Nilotu aiteru arany. Aiterua arany peelotu emama naji Lucy Kudate. Kang'ae nikitorikoyie mpaka nikiponunui ayiolou. Itejo naaji akop ing'ua? Aing'ua ewueji neji Kajiado East, Imaroro Ward, location naji Irmungush. Ama enkerai naing'ua Irmungush, kang'ae nikinteng'ena niaku ilotu arany ompaka nikiponunui aning te radio? Ore like na safari. Ore ewueji nanu naiterunye alotu arany, amu keyiolo iltung'anak recording eare Magilani, neme ninye apa aiterua airecord. Aiterua nanu arany 2000. The first recording I recorded was 2000. Ore recording apa nataasa 2000, it was me and the church choir. Kanisa Baptist Sosarai. Ore apa inakata niterua enkop abolo, neetai apa enkipindi emama naji Lucy Kudate. Ore apa Mam Lucy Kudate naa kegira apa encourage irmaasai metaranya peitauni content orkulie oreren amu etoponayioki inakata isaai ormaasai te radio. Peetumi content natumi aitaranya te radio. Ne encourage nkwayai mirekoda ate tenapa toki naji cassette. So ore first recording nikitaasa Osarai Baptist te 2000. Na inewueji apa nanu aiterua aranyie amu ataa lead artist tina tape. Yeah. Wow. Alafu sasa nilotu arany Era Magilani. Ore Era Magilani is my third album. Yeah. Itang'asa arany itu kiyiolou. Kara 2 albums nataranya tedukuya Era Magilani. Ataranya ore my first album naa osinkolio oji Olosho le Kedi Emirati Nkulukuoni. Na ilo sinkolio apa la introduce te Narok. Wow. Eronyor apa lentimama ele sinkolio. Ore inakata naa ketii apa mang'atisho oleng enkop ang amu inakata iterutua iltung'anak aanya enkop. Neeku meyieuni nilotu arany osinkolio loihusu enkulukuoni. Ore sii inakata iterua prime broking enkop. Ore taa inakatitin Kitengela naa enkop ake duo naisiaja nadung'uni nkishu mpaka nereuni kichinjio tene. Nemanyai apa Kitengela inakata kake people were like not comfortable with it, especially lenaalo eshumata. Meyieuni apa pii tenakop. Meyieuni duo tenaalo apa eshumata kake ilikuwa message yenye kai nanu atejo Enkai naishoo amu itu aroro Kitengela eton itu. Ore ele sinkolio nemagira aimaki likae tung'ani, kagira aimaki enkang' ang'. Enkang' inyi apa igira aranyaki? Enkang' ang' nanu agira aranyaki amu kaata ilalashera mpapa naata iltung'anak lenkang' ang' oiterutua apa inakata aanya enkop. Naa ore sii duo enakop meifaidisha ninche itu apa eyamisho inakata. Naa kemiritaki? Irpayiani pii irkitooi pii lorisiore duo olaayu nanu amu misho olaayu. Kake naiteru apa nanu adol ajo ijo duo ore kulo loomirita ninche ninye ilaisinak aisul meeta entoki naifaidisha kedia ninye amu ijo dii memayiana naduo kuti ropiyiani tenetum. Ijo meeku toki ata tenemir inakop meeku toki. Kake ore iltung'anak kumok kejo oshi kara ene Kitengela naa Kitengela apa agira aduaya. I can tell you ore ele sinkolio nilitunga 5 years before I record it. Yes. Neeku mayiolo anybody te Kitengela, mayiolo anybody otimira enkop, mayiolo ninye Kitengela eneyia. Nemayiolo enkop natimiraki eneyia. It was generally from our family. Ore piirany ejo iltung'anak le Kitengela ninche egira aitage. Ninche egira ayiataa, ninche oinosita enkop amu karentito orkaputiei naa orkaputiei oinosita enkop. Alafu inoto apa irmang'ati kumok oleng inakata. Itu atum irmang'ati kumok amu aisudoi oltasat ojo Ole Ntimama.
ore apa iltung'anak kumok lemenyor ele sinkolio naa iltung'anak apa lotaaniki Saitoti. Ore kulo tung'anak apa otaaniki ele tasat apa oji Saitoti neme comfortable naa amu biashara apa ninche duo natii naa kitajirisha apa iltung'anak tesiokinoto. Amu ore ake piimboroku oladuo shamba nimirrie nikinchori 10% entoki natimirie elde tung'ani enkop. So it wasn't menyorri apa tenaalo. Kake ore te Narok naang'amuni 100%. Naa teredi ake sinche toning'o. Yes. Naanyorru iltasati orokuni. Oltasat apa oji Ole Keiwa Let, John Kin, Ole Ntimama. Ole Kajiado ilo, John Kin. John Kin naa Ole Kajiado. Ore kulo tasati naa kemanya town, kemanya Karen, sometimes nikipuo entertain te Masai Lodge. That is how I made it in life. Kiata apa yiok form every weekend. Ekipuo arany te Masai Lodge. Wow. Naa kulo tasati kipuo aranyaki. Naa kulo tasati kipuo aranyaki. Mayiolo ninye nanu atukuso. Kulo tasati laajo kinji kuna balasa dii ena mankiki kunaji. Era yie kulo looranyu neigusi irkulie. Karanyu nanu kake ketii naa esaa naa kifundisha yiok enikoni peegusi. Ore tenkusoto naa keji aabel. Naa kijokini meenji doi, inji dii nkuna. Tang'asa ake tushuku ina mankiki siadi tereu ena nkae nalo. Wow. Niendelea ake aigrow tinewueji. Ore album ai edukuya kedie emirata enkulukuoni naa ketii sinkolioitin kumok amu ketii mpaka worship. Etii sinkolioitin laa etii apa osinkale Enkai oji enkarna Ayubu oimayie nairikumore enkishui enye nejoki enkitok enye tedia naino niseremita mumekini. Eetai osinkolio oji orpisi lenkaji Yakobo oting'iria nining'isho. Kepuo nkatitin, kepuo rishat nepuo nkatitin kake ore ilo loisilig olaituriani naa ketii enkata sidai. Apa nikirikito studio. Ore oltung'ani nanu laibung'a enkaina naarik studio naa keji Daniel Ole Makau. Kinterutua apa arany enaa olturrur. Actually aida ninye ena story. Ore eton itu airecord kedie emirata enkulukuoni nikitang'asa arany enaa entim. Maa Gospel Arros. Ore Maa Gospel Arros nikiarabata apa Roda Kunai, etaranya Roda Kunai, manya malaikara, manya malaikara, manya malaikara, ara Adonaya. Nerany Grace Parkironka osinkolio oji. Etaranya Evelyn Kireu, tenemeye, yeye sola yanara. Pasariwaja nerany Grace Parkironka Enkai yawe king'asienko. Neeku mbung'ata pantako. Maa Gospel Arros netii Evelyn Ketuta. Tejororei obaba valaire shumare nkishui ai bisiso oltaula. Then ore Ole Makau naa ninye pa leader le Maa Gospel Arros. So tulianza kama team. Ore pikinteru enaa entim natum experience, nayiolou studio, nayiolou mpisai e studio, nayiolou everything about studio through Ole Makau. Wow, pa ketii erishata yetu atumono Charity. Charity nimekuja kumpata tenkati ya Ira Magilani. Ore aidipa aitau album ai edukuya kedie emirata enkulukuoni naitoki album yare. Ore album yare osinkolioitin lainei naa album apa naji Irmaasai saintae nyiteruke Enkai ametii olosho mayiana oitoki alang'u ntae intai ing'ua pooki toki natumi tenakop kake ikeno ntae oloitirua nkonyek inyi. After hiyo I know the song. You know the song? Yes. Sasa hiyo ndio ilikuwa album yangu ya pili. Ore album yangu ya tatu ndio sasa inaitwa Ira Magilani. Nalotu atum Charity nikiwa nimeshaimba album ya kwanza na ya pili. Eton itu arany Ira Magilani. Araranya Ira Magilani kake in 2 weeks apa kimito video ya Ira Magilani. Alotu atum Charity. Ore Charity we have a very beautiful story with her.
kinepu apa yiok Charity keama apa Charity tedukuya neshukunye enkang enye kwa sababu ya sababu zingine. Amu oltasat apa etolimu apa nena story. Oltasat apa loyama. Ore peeyam ilo tasat nitoki ashukunye ang. Ore peeshukunye ang nelotu aas nkutua siaitin ake duo pookin naidimayu enaa kiasi. Ore ewueji nanu nanotie Charity naneu naa launching enkaranyani Joyce Mumeita pee launch osinkolio oji inchooyie enkerai oyi Enkai ena oyi peyie eishunye olosilisili le Penina. So king'ua apa Jacob Namanga huko ndani nikishukunye aponu airag Kajiado. Ore pikirag Kajiado nikirag hoteli na kajo ninye tenakata etii Eastmart. Keji apa Central or something. Hoteli apa natii inewueji kake kajo ninye Eastmart tenakata Kajiado. Ore pikirag inewueji Charity apa naisuj irkarash te hoteli. Nelotu neoshoshoki yiok emilango nejoki yiok kaidim aawa bedsheets aisuja pee amu kaata ewueji naloito nikintarasaki bedsheets misuja amu ninye napa naas cleaning. Nikinapa yiok nikipuo launching. Ore peekipuo launching nelo ake Charity nelo aishop inkilani sidain neishop imankeki. Nekus enaduo kerai tenaduo launching oming'asieyie yiok. Kila olaranyani itashe ninyototo akus. Kila olaranyani itashe ninyototo akus. Mpaka netil yiok enaduo kerai tenaduo kusot kake duo. Wow. Venye Mungu anajua kuintroduce. Naajoki Florence. Amu Florence apa boitare nasore. Yodi kitau ena kerai enaduo. Enaduo naisuja irkarash lang. Yodi kitau enaduo nikiboitare duo enaduo karani. Damu duo enkerai naewuo ajoki yiok irkarash. Yodi kitau enaduo najoki kake ninye taadii ninye kake osie maikilikuan. Ore peekinkilikuan nejo nanu taadii ina. Nanu duo enewueji duo ajo paalotu paayarakisha ntae. Nikijoki kamaa kanyo sa duo nai kidim aitaasayie nining ajo kintaasaki. Nejo torikoki akeyie nanu mashomo arany. Karanyisho sinanu. Mee karanyisho kayiolo atukuso. Neeku torikoki ake ewueji nerany. Yes. So ore amu eng'or apa kajo 2 weeks peekipuo aishuuta Ramakilani nikiya Charity naneu wenkai mama apa naji Ng'oto Nashipae. Narok natii osinkolio le Ramakilani na Kajiado apa pokirare. Ore peekiya Masai Mara amu kishomo hoteli naji Mara West apa kishomita aasie. Ore Mara West netii Mara. Naa Mara West apa kirag peekinchot. It was the best story. Kadamu mpaka niaku menya spaghetti amu jenchoka. Nejo mayi nanu kuna tokitin. Kanyo di kuna manyana nanu kuna tokitin. Kake ore taata ninye nanya spaghetti alang yiok. Kake ore apa inolong it was an experience. Ore peedol ing'uesin neshipa. It was an experience of a lifetime. And tina apa kinterutua I work together. Nikiranye nentim mpaka nelotu Enkai aisho sininye sinkoliotin lenyenak. Ore sinkoliotin lenyenak ledukuya netaretoki oleng. Kitoriko apa somewhere. Kitoriko apa NGO naji etapa like ore peepuoi encounter Charity naa kishomoita apa event NGO naji Enai Africa. Ore peekipuo Enai Africa naa ena mama naji mama keji duo ena speaker lang keja mama speaker lang last ntomononi speaker Osoi. Ntomononi speaker Osoi porodo enkarna. I can't remember her name right now but she's my mother. Ninye apa eimu Enkai nikipuo Nairobi event naiorganisaki kanisa lakini ketii apa NGO enye. Ore under her NGO nitoomoni iltung'anak mishakenoi ake duo enoshi ake duo naishakenoo kawaida. Ore peimaki shakenisho Charity. Ore sininye kiboita nao Charity. Ore tinewueji nelo aimaki shakenisho enye.
that was a turnaround of her life. Wow. Amu tinewueji iteru atum iropiyiani kumok nitu aikata ibung. Nitoki na mama neret neya mpaka ang mehomo aishoot CD. Ore CD e charity edukuya najo Mang'ari keji apa nyoo enikweniki Mang'ari laine tenidol agira nyamalu amu ore tenkolong nabo naa kamayian oloiropiyiani. Ore ina album edukuya charity naa tenkang ospika lang apa kihomoita ai-record. Keji na Mama Lanoi. Madam Lanoi. Yeah. Tinewueji apa epuo turnaround. Ore from there nias launching edukuya. Ore niare netumo onkasikasi. Wow. Ore petumo onkasikasi nanu naduo mama nayakini onkasikasi matodua. You are like a mother. Nayakini onkasikasi matodua. Ore tenakata kasikasi enekeyieri enkiok. No, laranja ni sinyi. Ana meranishinda. Meranishinda kata lakini alikuwa nayo. Ore apa kasikasi na oltung'ani apa nayo denake kitengela. Yes, oltung'ani apa olosho ore na kitengela. Ole kasikasi. Yeah, olchekut. Oh my God. Ore na petum ele shekut onani. Enewueji etii enkiok enkasikasi. Kayiolo ajo the first impression always comes enidol oltung'ani. Hai, ore na pedol Florence najoki Marian. Hai, Charity, era di serious. Najoki nanu meiguanareki. Tena oltau jaka. Yes, nikipuo harusi niasi harusi sidai. Najoki no Florence pa kanyor adoi kipuo aitaas. Kanyor adi kinterunye. Meeta entoki nitu kinyang'aki Charity pean. Mpaka orkifagio, mpaka osoit lenkibiriti, mpaka everything. Amu kiyiolo naa ajo they were going to start from zero. Tulichanga pesa kama team. Wow. Na hivyo tu ndio life yao ilianza, niterua arani. Nibelekenya Enkai shake nishenye. Ore tenakata they are even ahead of us. Wow. Some of us, they are very ahead of us. Wow. How do you feel about that story? Like, if you ever see oltung'ani belekenya Charity enkishenyi? Kaidim atejo mimenu ake oltung'ani miyiolo entaisere enye. Tenemutu apa oltung'ani le kimen apa duo teneyam nkasikasi enata apa kitoori ilo marei mikiyiolo ajo it was destined to happen. Yeah. Amu I remember ore some of my members they were not comfortable. Eja apa kuakayi. Ele diletie enkiok ene. Ele diletie enkiok ene. Nejito kegira Charity. Ora siname sieki nyal sura oltung'ani. Tena uri kitana aitodolu nkasikasi na pisha wa sahi. Amu I have them. Yes. Huwezi amini kama ni nkasikasi. Yeah. Kake ketii Enkai nebelekenya Charity future. Pookin nabakayu nayiolo. Keeta apa pokirare enkirukoto. Keeta nara. Nerajeutu esidai. Wow. Yeah, nikijo no go ahead. Yes. And it was a blessing, and if I see them I see a miracle. Wow. Tenadol ninche kadol shakenisho naloito. Yeah, so kaitengen oltung'ani njere mimenaa ake oltung'ani ashu mijurro oltung'ani nai ompurraki keon ino ajo miaku. Amu keetae Enkai naitaa, neetae Enkai naibelekeny, neetae Enkai naitang'ejuk. Yes. Hey, kitang'ejukisho Enkai oleng. So that is the journey of Charity. Kake me Charity akaata tenkishui ai. Nilikuwa naimba na watu wengi sana. Ata pa tentim ai oltung'ani oji Philip Ngamasiai, who is a doctor right now. Ata Paul Ndunyoi nako Kitengela. Iltung'anak ligira apa imenta. Iltung'anak like all like a team. They are my dancers. Keji duo dancers. Kegira aibung'a enkaina. Keji duo tena kutuk oshi taata nayiolo video vixen. Mepuo taa studio nanu kake ninche kintaunye video. Eetae iltung'anak kumok otii video ine neton ake very attached to my life. Etii Florence Nasore. Florence Nasore tulifanya collabo. Yeah. Collabo. Collabo la renini? Acha. Meyiolo ninye apa Kimasai. Asaita irmurralan. Orietungai murranisho. Ata Abigail Kinaya. Ore Abigail Kinaya tulifanya wimbo pamoja.
alikuwa kwa album yangu ya pili. Kiraranya osinkolio ojo Abigail Kinaya. I can't remember the song right now, but itakuja. But nimeimba na Kinaya, are enkerai naji Elizabeth Ngamasiai, who is a lawyer now. Sishore law te nini high court, high court na High court. Not high court. Sure te court ni Narok. Te court ni Narok. Court of appeal. Mayolo keji court of nyo. Kage lawyer yake ninye. Ora lika tungani layolo tiatua albumai, and they've changed my life. Ayolore iltung'anak apa likinteru practice aranya nana lolo makau. Ayolore si laranya kumok na lolo mereu. Amainepu nanu le mereu, nainepu ole Sina, nainepu oltung'ani oji Ole Naola. There are people who inspired me to sing as well. Kage ore inspire enkishui ai paiteru nanu arany dio noshi nalo recording na Rose Muhando. Wow. Ora at secondary school, I used to sing her songs. Meera tena osinkolio lenye duo le album ya dukuya. Ile ya uvumilivu lemaidim ataranya from A to Z. Yeah. Wow, na kama ina rishata pekiyiolouni, etu apa interu atum iltung'anak likigira agilunore loiromba ntokitin ninye nemesipa tenkishui ino mpaka wengine wanakufikishia. Inakata ketii iltung'anak oetuo airo against you. Ore ake piiteruni ayiolou oltung'ani niteru ntokitin sininche ainyoroto. Ore naa nikira sapuk omom, naa nakata esapuku neati irmang'ati kumok. Kake kaidim atejo isho nche yiok Enkai empiris, mekiata apa yiok irmang'ati. Amu yiok apa iltung'anak ledukuya. Wow. Wow, that's good. Challenge nabo apake yiok kiata. Mekiata ropiyiani. Kekipuo taa nikiosh inchili amu adamu enkata naawa yiok Bishop Partari Kilgoris. Ore peya yiok nikimayian olorere, ore enoolong kipuoito naa kishirakini ntae. You bless them so much that meyieu nipopuo. Ore enkata pookin naitamanaa yiok Ole Pakua, amu kaidim atejo Ole Pakua amechangia sana kwa maisha ya uimbaji wangu late. Ole Meshu Ole Pakua, ninye lowa yiok sokonini Logorian, Kawai, Mararianta, kishomoita mpaka nikipuo enkop emusho tidie wueji naji Ogwedi. Meeta ewueji nitu eya yiok Ole Pakua. Naa ore tenakata ake kitii yiok sukuul. They had a big role in our music as well, and growth of music ormaasai, who we always give credit sometimes. He did a good job. Alikuwa anaitwa Paul Mbogwa. Yeah. Alitupeleka Masaini sana. Neeku ore tenipuo ormaasai nishirakini ntae ajo metamayiana keena mekinchori duo ropiyiani. Mekinchori ropiyiani. Nikus niaku sinemo sokoni. Niput inewueji mpaka nerikino iltung'anak enkinyang'a. Paa meponu ninye apik enkiti toki? Meyiolo naa ajo kifaa peekincho. Paa kejo nye una survive aje? Ore naa oltung'ani ing'ua olduka naa nye oota ropiyiani. Meyiolo naa tenincho peesidai iyie naata ropiyiani. Oh my God, mpaka ng'o tenisurvive hivi. Ore inakata entoki naewuo aret iyiok kemiri apa cassette. Oh. Niaku ore tenikipuo ore naduo kuti nikitimirie cassette naa ninye kintumia na transport ashukunye. Kake kinyang'uni cassette. Kinyang'u apa inakata cassette kake maabobo inyang'u amu eton itu inyang'uni redioi. Kake iasita ake ntae amu nyorr Enkai. Kinterutua apa yiok inakata aas enaa passion. Yani tenelo ninye niton tenkaji ino ashu te hostel pituranye ewiki nining' enaa keeta entoki ntala. Wow. Nyorr alaipidipid ake duo aing'oru ake duo crusade natii mahali pirany pishuka aji. Nemetii ropiyiani. Yetu ilikuwa mwito, yani nile ketii atua sarge. Ore nana iltung'anak labda, I'm not saying all artists, but maybe there. Ketii some la kerany tenkaraki ropiyiani. Kanyo indim atiaki? Now that igira apa ntae aas amu Enkai iasaki taata passion inyi. Ore apa yiok nekinterutua enaa enkisiayiare, ninteru entoki ninyorr. Ore enkae, ore sininye oltung'ani tenipot Enkai, nemeeta olimipot tenkaraki enkipirta enye. Keetae ilaranyak oipoto tenakata loipoto Enkai.
nejo lemereu neetai iloipoto iltung'anak neetai iloipoto ate. Ore sininye tenkiwanja olaranyak naa keetai sininche lelo tung'anak. Oipoto ate. Eetai iloipoto ate oloipoto Enkai oloipoto iltung'anak. Ore irkulie tung'anak tenakata duo looranyita mekijo itu ejeu. Etajeutuo kake keeta oltung'ani ambition ashu vision tofauti wanaata nanu. Ore ebaiki naa ore ninye nai naa paalak iltauja. Ore olikae naa pee elotu taisere aaku orpastai ashu aitalala enkarna peetumoki anotie advantage. Netii olikae lorany tenkaraki keranyisho ng'ania oje naa kerany apa mpapa. Netii olikae lorany tenkaraki ketii enewuei iropiyiani. Aakutu duo tenalo ewuei naalaki 20 enkolong nabo ketii enewuei nkishu. Kaaku nanu olaranyani amu ketii ene nkishu. Netii olikae lorany amu kayieu sinanu naning'oyu. Naa ketii ore eranyare ketii nena tokitin pookin. Ining'oyu, itum iropiyiani, ilalau tenimira apa, itum enkanyit, itum ilchoreta kumok, ketii ntokitin kumok naatumi teranyare kake menyanyukoro iltung'anak induat, kerany pooki ng'ae onduat enyenak. Kake ore tenakata enkumoi oolaranyak ooranyita ketajeutuo pii. Enake duo nemeyiolo ajo kai iko tenerany duo metaa kidim aisustain for a lifetime. Amu tenaa lifetime igira arany, madol nanu olaranyani oirelease kila ewiki CD enaa keeta enadolta tidie. Amu ore eranyare naa ore enaa vile nairo naa vile narany. Naa tenisioki aitau isinkolioitin matejo mintalam ninye ewiki utachoka. Minauru amu gift naa yani enkishooroto. Elelek intanyanyuk isinkolioitin metaa kenyanyuk tune pookin. Elelek intau content elde sinkolio niyau ele likae without knowing. Elelek intau content elde likae sinkolio niyau ele sinkolio kake miyiolo ajo kenyaanyuk. Ebaiki naa oltoilo intofautisha. Kake ore eneranyare naa kelala. Paa niyiolou nena dynamics, mpaka niyiolou market ajo kai inyo etum market tenakata tenaa iranyita taaduo for the sake of singing, endaa iranyita for the sake of maybe changing lives. Enaa ira oltung'ani ninye oyiolo ajo kebaa enguton ilo kilikuai litung'ikia ajo kamaa ele kilikuai kang'ae ayieu nebaiki, kai iko peebaiki, how long aidim aishoo te YouTube metang'asa alo. Amu kelo nitasarasaki irkulie ometaa neponu aisho ate value eton itu itabaya duat. Wow. Ketii enkata nitotona nijo like mekure aranya tenkaraki labda discouragement, have you ever experienced ashu keetae enkata ninoto iltung'anak likitejo agil tau tenaa kesidai napa naini amu ilikuwa ndaye ake nomeriana ake graduations kila mahali. Ketii duo enkata nitejo nimechoka. Etii apa enkata natejo maigil arany pii. Anyoo? Reason being katii apa sukuul. Nalotu niaku ore course naasita aiendani na muziki. Ore oshi eranyare naa ore enaa vile nishipa naa vile nirany. Kake tenilo piibaya tenkishui ino a sad mode or situation naijo ke sad entoki ashu sad situation ashu sad environment nitii nimintoki arany. Ore album ai edukuya naa kaidim atejo almost all of it ilikuwa sad songs. Osinga Ayubu, Biitia, Nyoo, nena tokitin pookin. Why were you sad? Or God igira Enkai airorie? I was going a nursing course. I was doing a nursing course. Kaina. Ore elototo ai esukuul nilikuwa nasomea nursing. Niaku ore pilo practicals, ore pilo do expose keon to the career you're doing na kesad. Ore pelotu enapa kima Sinai. Keeta apa enkima nainosa ewuei neji Sinai. I was really sad and I almost even it changed my career. Na naing'ua career tine wueji. Keyau ake iltung'anak omoi. Ore peyauni oltung'ani omoi naa
kuna attaches sipoti meetu aisuj kwanza mpaka nintabaya eruat. You know, mainaimaki inewueji amu kegut ine omainabaya ine. But that is how I left my career. Kake etang'asa ajo apa pii eranyare almost because of sadness. Ore painepu oltung'ani aishir naishir sinanu tenepuku enkimeito najo hai ena vile najito hai maata ilo tau. Nije nikaing'ua nasing amu So I had to leave nursing for some. Ning'ua pipi? Completely yes. Neeku tenemutu apa etung'ua nasing ning'ua eranyare, it was between the two. Yes. Ore olaranyani most of them you need to be in a happy environment for you to create songs. Na ore vile nishipa na venye nindim aisisia Enkai oleng. Kake ore teni expose keon to moyiaritin matejo oltung'ani omoi oltung'ani pookin. Ore oshi eranyare na emotions. Tenemikira emotions esidai ashu mira happy ashu miri situation na nindim ataishipa kegol oleng pirany. That is my first challenge. The other challenge was when you are depressed. Do maimaki na tenguton matejo nai tolaranyak. Ketii apa enkata nira depressed? Depression Duo nitii abori like. Do maimaki telulung'ata amu enanu ake naimayie ena. Ore ilaranyak kumok naa keimaa depression because they are thinkers. Any composer is a thinker. You think so much. Ore olaranyani pookin oota engolon enkibiribirata osinkolio wenapata osinkolio naa keji iltung'anak oodamisho oleng. Ore creativity is a talent, it's from the brain. Niaku nepu ajo ore lelo tung'anak naa kedamisho oleng, keeta very weird and wild ambitions. Naa tenajo aimaki enaa telulung'ata enaa duo iltung'anak pookin, ore emoyian sapuk oleng natum ilaranyak kumok naa depression. Kaaliki sababuni naikash. Ore enedukuya, kenyok oltung'ani aja aishi ashu aton kulingana na vile watu wanasema huko nje. Irang'ai. Yes. Ore the more nikisapuku enkarna, the more niyieu niton enaa ilo tung'ani sapuk ojito iyata ina arna. Which is depression to the end amu mira na ilo tung'ani miata nena pisai financially. Ore enkai toki naithrow ilaranyak to depression, kelo ninepu awards naiwini tenakata ashu tenkata ang' apa. Ore apa tenkata ang' award it was something very big. Naa teniwin enaduo award ninteru aja aishi enaduo award. Naa kaidim atiaki ilaranyak kumok taa careful oleng ajo kanyo piyieu award. Amu ore awards kumok naa keshipa oladuo tung'ani oyawua ena biashara nelo ninye bank aitau ropiyiani. Ore yie nishipa ang' wenkilasi ashu embao ama na award mikinjo wankarna naning'o nemetii ropiyiani. Mishori oltung'ani pisai. Nothing like that. Awards bana zinafaa kuwa na pesa. No, awards zingine ziko na pesa, awards zingine hasina. Lakini ile award yenye haupati pesa itakupatia fame na ushindwe kuishi hiyo fame. You'll start faking it. Nilau engari sapuk kabisa dino pinchutie video ning'oru enkaji sapuk olopeny natesheta mpaka nilo nye aya nduat okulie tung'anak ooteshetakita enche enkaji. Yani ore background inazungumza kitu ingine na wewe inazungumza kitu ingine. Niaku olaranyani sidai lenkila sidai nemiata aitoki. Kaigira aiumia oltau. Mme duo nai kaidim atejo matiu nija ashu 1 or 2 or 3 or 4 kake we live a fake life. Yani we fake everything. You fake your dressing, you fake your happiness, you fake your family. Inepu olaranyani limikili your family. Keri ninye olaranyani limikili warolimu ajo kaing'ua. Kaja ning'ori ni fake family. You fake your family because one, they start changing their location. You change your church. Ore apa tenaa kanisa natii abori ng'osu ashu kanisa oltung'anak 50 ninterua, ning'ua ina anisa nilo ai anisa sapuk.
Are you getting? Yes. Ore pikijokini kang'ae orpastai lino nindisoon olapa liang nilotu aya olitau. Ketii ntokitin oleng kumok naichange ilaranyak teneponu eranyare. Kake kaidim atejo ore amu kekinchange duo at least nilotu town njo ake pilang ni respect olapa pastai ake laa ninye orpastai lino. Mindison. Ati duo kajo nanu kara nanu enkerai orais. Mimi nimetoka Kilonito. I'm proud to be from. Seriously, so those are the challenges. Ore depression na it is becoming a very big thing to alaranyak kumok sai. Neme laranyak lormaasai ake amu people keeku ore nijo ipang ore enkarna nejo ira likae tung'ani. Matejo duo hata mpaka celebs. Ore celebs kumok oleng. Naa tenajo taa celeb it doesn't mean to be laranyak. Hata politicians kumok. They fake their life a lot. What? Amu keeku ore na vile nikibe naduar na ashu vile nigira represent constituency no miyieu nikibeleki entiili. Kajo kikash ninche amu ketum enkaji netum allowances netum at least they keeta ninche mpisai. Ore noolaranyani nemeeta mpisai kake iyieu ni live their life. Ira naa celeb niaku miyieu nidoyio enkarna. Lasima piishet irpapit miyieu nikinepuni miata losotok namaata ninye nanu saai. Miyieu nikinepuni mikishet irpapit enaa enkila lasima pi outshine everybody ade tenaduo event nishomo. So ninepu ajo ishaka ropiyiani fashion neishaki ingarrin neishaki intishipita iltung'anak. Ore most of them naa kitiship iltung'anak nelaikino aitiship ate. Nakayieu nanu najoki olaranyani laing'orita tena kamera njo ake pikitalaki Enkai nikintajeu nikintaa olaranyani. Kayieu najoki olaranyani laing'orita tenewueji tenikitudumu Enkai nikituputo nira olaranyani loranyaki Enkai. Kayieu najoki taranyaki Enkai miata kinosu naa ashu enoshi nai kinosu ajo enemut nai ake aisho entoki naje naa inakata aranyaki. Taranyaki Enkai enaa kejo sirat te Matthew tembuku e Mathayo orkereri Ematua orkereri le 13 tang'asa ng'oru enkiroria Enkai wesinyatisho pooki toki sidai amu ore nena kulie pookin naa kiponikini. Oi duo nai enaa Enkai ake ing'oru niisis Enkai. Ore nena kulie tokitin pookin enaa ropiyiani enaa enkarna sidai enaa nena tokitin pookin nianyita. Imagine ore Enkai naa ninye olopeny enkosholai osabu. Meeta entoki nilau te Enkai. Ore sii Enkai mi fake. Olapa tung'ani ake. Ore nanu kajing ematatu kainepu likae tung'ani nalotu. I do everything. Yani kadolta enaa ore enapa ayiake natudumua ng'ania neton ake ang'ania amu tenijo naa fake nijo aishi life nemenino nijo ilepie kewon. Ore pijo ilepie kewon ninteru aishi maisha nemenino. Ore pijo iteru aisis kewon aisho kewon titles nimiata nimaniki taisere interu atum kewon tewueji oshi nimikitumieki. Kake teniishie olapa tung'ani le kawaida ake lotudumua Enkai tenikincho Enkai ngarrin sere. Tenikincho Enkai puan sere. Tenikincho Enkai pooki toki sere. Kake mimbelekenya aaku likae tung'ani leme olapa loipotu Enkai. Wow, that's really powerful. Mimbelekenya olaranyani. So ketii erishata apa niimayie engolikinoto e depression neyieu kijo iltung'anak aibelekeny. Ore depression nanoto nanu paayiu nkera are. Mao. Amu kenormal depression. Keetae entoki naji postpartum depression. Ore ina depression naa enkata ake duo nalotu nibelekenya pooki toki enkishui ino neeku ning'ito enaa mekure ilo tung'ani lira. Ore ena depression naa it is very real neme nanu ake amu ketum intomonok naata nkera. Yeah, ni kweli. Ore depression naa entoki nikipik ake duo shitani ndamunot. Ekipik ake duo shitani kona nikiubiriaki netiu enaa ore pooki toki nikigira ajoki kesipa. Nikinteru ajoki imoi amu ore naa interu atum consciousness emoyian neeku igira ake ajoki kewon imoi. Naa ore naa tenikintaasi operation naa keeta thinking capacity nindim anoto niaku jito ajo oi kara sawa. Ore apa nanu entoki naatipika depression naa kataa entua tenkata e corona. Niaku ore piilo clinic
menye nikimpimi corona ore pilo clinic nekinchori napa 14 days naaji ne quarantine yani ihomon quarantine nake on for 14 days amana riyolo ajo room duo bilo tangamana oltung'ana so in that line of 14 days after 14 days umeenda clinic after you clinic natum enkuretisho oleng na ore generally depression ne enkuretisho ore enkuretisho na ketii oltung'ani lenejing engari mijo dari baya meitabayie ne enkuretisho yani ore depression na oltau lenkuretisho oltau likipik ake duo loitirua nikipik kona ore tenelo pining peke yalukunya ninteru ajoki keon tumor yata tene enkoshoke ninteru ajoki keon enkironda yata tene enkitutoki onogo ninye ninteru adol ena pneumonia tena nye itoki na ore depression na keeta science oleng nataaniki moyiaritin torok amu keetai mpaka entoki naji panic attacks interu ake duo oltung'ani airut mpaka ninkirikira nining ena yani kibelekenya enkop nining ena igira alo tilo dakika na watu time ya corona nenotito apa kumok mpaka pressure nikilepaki kaidim atejo tenetii saai emoyian nemeimakini nemelio nemiridius oltung'ani nkiloi na depression na kelo nidol oltung'ani oloito tende nidol iyie shipa nidol easita pokito kake kegira ake duo alo amu kelo kake ore depression na kerie ore saai mental health te Kenya ne entoki nai naifaa pimpotu likaikun ashu kimpotu likaikun nikiimaki mbaa mental health na ore irmaasai kumok na ketii nye irkulie la ketum ore enatoki by the way arasata nanu atum nemayiolou aiwo nanu ayiolou after 4 years ajo depression ena apa itaona mpaka nebulu nkera neeku 4 years eta ndio ulikuja kujua aje nyara anototo nitu ayu nkera naitoki alotu aaku as after payu nkera kake ore naa paalotu aton naibiribir nayiolou ajo depression nalo aing'or ajo kanyo ena naji depression irut pesho another day nikiimaki mbaa mental depression kake kaidim atejo enatoki oshi target o easiest target natum olaranyani tenkaraki nyoo iltung'anak oodamisho oleng ore na vile nidamu osinkolio ore na vile nidamu design enkila amu ore olaranyani na designers irkumok ore na vile nidamisho oleng ajo kayialo kayiko paaku te maisha kayaim kanyaas paapok they are critical thinkers. Yes. Now the critical thinkers, they are so prone to depression because depression starts with thinking. It goes to stress, to depression, to panic attacks, to all those things. Kelala. Kagore laranyak, we are the easiest target. Kaya kayo na jo kira laranyani tayo lorore ilankai. Ore nani ntoki na ewe rajo asuna ichunye irwalo sipitali. Kanga sarayo la jo meero alchani. Enilo sipitali nekinchori painkiller orkieli la irara lonjo nila irara nyaku meeta inyo alchani nyaku alchani na being control ake mindset ino. Ore pikijoki shita nimoiti matiaki ore tooshore Yesu naishooki orkishuune nemaanyikaki emoyian. Tiaki doi ore lesesele na ninye emanya Yesu na ore Yesu meshula emoyian. Ore your body is the holy temple of God and where there is sickness does not stay with that temple. Hiyo temple yako hakuna venye inaweza kuwa ya magonjwa. So if you speak the positive and the devil brings you the negative, that is the onset of your healing. Neeku orore lenkai ake enyaka kaidi nanu atejo orore nanu laishiunye. Ore nanu ore ake atayiolo mbaa naidi naaji atiaki keon naateja Enkai tialo nanu. Kare sipil yani marao kidongoi karaka nyo I'm not the tail of the head. I'm born of God. I'm the heir of the kingdom. You know, ninderu iroriege mba na ateja Enkai kusuye. You are a rewarder of those who diligently seek him. Seek him. Ore na vile ningori Enkai vile nigi reward. Ore any positive things about yourself the moment you transform your language, your mind language to be positive, that is the source of your healing. Yeah. I feel one swali kuhusu laranyak. Amadolta some of the gospel artists. Obo ba ni warany. Mayo ngaijo kanye yindi marejo tinaju ata in the social media gira iltung'anak ajo mishare ntoki naiji ina tenelo laranyani alafu ore nye to make matters worse na kejo pookin peejing'u 200 kuingia ndani
Mayiolo ajo kainyoo indim atejo tina. Kaidim atejo tenira olaranyani tajeu naa tajeu pooki toki ino otajeu osinkolio liranyita. Ore kuhusu eranyare my blame taa kake kayieu najo tenira orpastai niata olaranyani laa nkaik inonok etii ng'urai inkoitoi enyenak ntabai esipuno nisipu shakenisho enye ntabau ometaa yani keyiolo ajo ore duo taata naa orkekun oje netii ewueji neje netii enkisiayiare naje kila Jumapili amu ore sininche irpastani naa ninche ooret iltung'anak kiroho. Kara naaji nanu enkaranyani kake maaku naa mentor e spiritual. Kaidim ake duo aitubulu laranyak teranyare kake ore tenebaya spiritual place naa keeta sininye orpastai erishata enye. Kaidim atiaki tenira olairritani liking'orita tena video teniata olaranyani liyiolo ajo nkaik inonok eimua ashu kanisa ino etudumunyie Enkai tusujai sii ilo aranyani kai etiu orkuak lenye amu ore iyie ira orpastai lenye naa indim atiaki ekakaayia aning eji inji etiu onji amu midim sininye ahomo aikemea oltung'ani nimiata evidence ajo amaa enaisho natooko tiai etooko ama naa tenaa king'ua toonkaulele nelotu aot te town kai inko piiyiolou naa ore naa olduka naa olduka sapuk oota kila mtu right enye nelo ewueji neyieu nenya entoki nayieu naa kegol kake tenelo sii nira olaranyani loewuo town kaasai tenkarna Enkai ng'oru oloip lilutoo lenkiyang'et amu ore entoiwuoi oltau naa oltung'ani muhimu tiatua enkishui ino. Meeta eninko piilo astray iyata a very good spiritual mentor and a spiritual mentor is even important more than a musical mentor. Make sure you are under somebody, make sure you are under pastor, make sure you are under someone who is anointing is functioning in your life. Mara ikiata umbrella likiluto melotu ake nilo njia zako amu ore taa nikiata ilairritak outaa yiok niata taa enkiyang'et Kikiti ake enkiyang'et piilo ine. Anyway, I don't judge. Keetae enkiyang'et naa is our corrector yani oltung'ani likiutaa. Ore oltosinyati naa oltung'ani likiutaa. Olikijoki ninye milo ena event. Olikijoki milo nye taata enewueji. Olikijoki mishaa nijing enewueji. Ore oltosinyati naa oltung'ani sidai tenkishui ang'. Kake mitum oltosinyati meira straight in terms of your salvation. Kaidim atiaki ntoiwuo ainei oltau Bishop Ole Mangura, Reverend Chris Supeo, Ole Koikai Pastor, tenebo o Pastor Udupoi, tenebo o Pastor Dan. They are important persons in my life. Wow. Who are they? And I'm answerable to them. All of them are my pastors. Wow. Ore before Dominion ikuje Kitengela ilikuwa under Bishop Mangura. Na kaidim atejo Bishop Mangura has played a very big role in my ministry. Ore nanu wei natororua marora apa tenemati entumo olosho. Amu ore apa ewei netoiunyeki recording music na entumo olosho 2007 telerai. That is where I perform kedi emirata enkulukuoni live. Ore after that nalo recording. So he's a very important person in my life. Ore Pastor Chris, Bishop Chris is my very, very important person and my spiritual mentor. Lasima paalimu ajo kaiduari Jumapili. Wow. Yeah. Pongezi sana men of God. I love them so much. Na ore sinanu ati Kitengela. Domini wa makanisa mbili amora atidi eshoto nkaulele natii anda my dad who is a bishop Bishop Kereku kake gora ati Kitengela natii na sininye anda Bishop Mangura mwati kanisa Dominion na iyo anda Reverend Sokorste kisha ake nikiata singala nkai lo ground rayo rishapoke ora mororo ile Dominion this year na destined to rule. Yes. May you rule in this kipindi. Amen. Amen. May you rule over the airwaves in Jesus name. Kabaya nabo na indi mariaki yo nikintaasa Enkai ning'asia. One, kayiolo ajo kintaasa nkumok. But just tell us one. Ore embaye naitaasa Enkai naing'asieyie naa one aishoki prophecy ajo iulmao naa nanyorra naun embeu naa niakuna. You got a prophecy. That's so beautiful. Yeah. Kimbono hoja ajo kiulmao.
Na rendala ore prophecy nemelasima noito inimpoti serious. Kishomo o Bishop Mangura ewueji neji Ngorongoro Tanzania. Naajoki ake duo ore taadiyie amu kiyieu nikisiayiare meru taa dabo tang'asa tayiolo ajo dabo ya kwanza imefika, dabo ya pili inakuja njiani, itum iyie dabo pekisioki ena siai. Nikweni ana hasara. Nakweni ana hasara. Ore paalo Nigeria nejo orpastai obo te Nigeria ore oshi piitu abaya prophecies kumok nikijokini, 1 ing'asa kweni ana hasara, 2 miunoki din ninye olasar metabai amu pookin naduo piasisho duo teniunoki naanyo. If you plant a seed of that prophecy, tetemu siye tuuno. Every word that has ever been said about you, totiki siye tuuno embeu piitu aku. Ora in Nigeria, if we postpone, naun embeu kwa Apostle Madbuko. Hapo auni na peu, I confirm arabe naragweni ana hasara. Amaragweni. Amurejo. Ore majo ni dabo na ngorake na kweni, and that was the end of it. And you're taking it a joke. Narondo yolari mzima si eti nimeka almost 1 year after that. Na nyiri enkai maisha enkerai. Yes. So ore baune na be unajoki God you said you can confirm then now, and God confirm it after planting a seed on it. Na neponu nariaka penkai karara specific. Biyolo radidu ajo ora unita na seed kara serious. Lord, I need twins and I need boys. And I even wrote in that nini tiarua. Lord, confirm the prophecy that has been said in my life about having twins. Lord, I'm so specific that I need boys twins. And I planted a specific, man. Be specific in your prophecy. In your prayers. In your prayers. So you can have so many prophecies hanging here that has been spoken about your life. Oh my God. But they are hanging because you've never confirmed you yourself. You've never confessed it yourself. You've never even planted a seed to make it become a reality. Oh my God. So seeds open your destiny. Nara kigira show formula life. That's prophecy. Na even when a bishop or a pastor can prophesy, saidi aseme merejo ama bishop lini prophecy hii mwaka ni destined rule. There are those people who confirm. Believe, yes. Amu ibono ina yopo kinoti yana umbrella. Ama shute nelo tor pastor na jinejo adolo lungana kwa majana. Some people wanaona kama ni some people, but it's for all of us. Well, surely pokino ingwiki Bishop Mangura every year nemelauni impact ilorore in people who believe, so a seed in it, pray about it. God confirms so many things according to every word of the year. Where tenakata kituuno tenakata tauni jogi this prophetic you must own. Kirorake ninye ena vile natabologo enkai kake ore ni confirm iyere nkishu ino nai kayu raro inairuru na ore kutawala ni njia mingi. Unaweza tawala kimuziki, unaweza tawala kianka, unaweza tawala kwa kila aina ya maisha ya watu, unaweza tawala hata kazini, unaweza tawala everywhere. But do you believe yourself? Can you confirm? Can you speak it? Habakkuk 2:2, write your visions. Do you even have a vision to rule? Confirm it. Say it, write it. That is why we write 7 items every year. Ngero abailong, kingero abailong, kingamolari 7 items. Ai, gerbiru mogiye manifesta. Nilegere iti kamuge confirm ngai what you wrote. Yes. And that's beautiful. Yeah. That is what I always do every year, me personally. Kaigero rama yola jaja kage. There are so many I have to write. Nakwambia kore ndani ndo naigero. Ni rasa kenkai. Yes. Kijabea kitu ingine kubwa sana niliandika akidure ngiredu nololari. Nikakuja nala step of faith. Nikaenda maira na naju. But moja ndasema but it has already devanga ya rasa. And that thing was worth
400,000. Nidipa saizi Enkai arasa, but I am not going to say it right now. It's a must testify in a way that you say specific. Tejage aisilege Enkai tentoki naje. Nitu aitukufu naitabaye. Naitabaye. Yes. Naina ningero sie twins or other things. Ore agira aiger mayidi ninye nadol oltung'ani amu I was very serious on what I was writing. Nadol ena people will not even see me sober when I'm writing this. Ore oshi Enkai na Enkai super na it's a God you can talk. Like the way we converse. Yeah. There are people who converse with God. Na yena rira you. Na kisha Enkai. Kisho. Nera likae tung'ani nare niger nena duo nitabaya Enkai. Yote. Nera likae tung'ani la inkiasin ake duo enyana naisho. Wow. Yeah. Beautiful. Yeah. Hata viatu aranyare lazima you must have prayed about pia who famous. Entokitin nitadua. Ore eranyare. Todua vile naata sauti. Meeta oltung'ani lemeeta sauti. Kidim pooki ng'ae ataranyaki Enkai. Kake ketii naa olaimororuani pii. Kake ore eranyare naa talent nalala. Indim ataa mirany kake indim atukuso. Indim ataa mikus kake indim aigero osinkolio. Indim aigero osinkolio kake miata sauti niranyie. So it's a very wide. Maidim aawa keon video nijo ena. Naa iltung'anak lijo kulo oshi looya yiok video. Naa gift naretu oltung'ani tenikoji ake duo nitayu sininye entoki duo nanare. Meelewa? Keetai iltung'anak lijo loo Kasafo laa ninche oosh nena mashinini. Ore ena vile nautaa enkiyang'et Enkai Walter Sinyati naa ninye sininye enkishooroto enye. Kake miidim ataranya. Meelewa? Neeku kelala eranyare. Iyieu oltung'ani likinchop ena vile nikinchopo duo taata. Imagine oltung'ani ototona nerip ilo saai. Naa ninye enkishooroto naishoo Enkai. My mother. Yes. Naa ninye enkishooroto naishoo Enkai. Ore creativity is very wide. Naa ore eranyare naa ke wide. Neeku ore duo nabo nikinchooki Enkai, teniyiolo sii ajo ira olaranyani niiger isinkolioitin. Mintoki dii aton olelo sinkolioitin. Ngero. Mbotu oltung'ani lemeidim ninye aigero. Yara radio sauti itayu ya kutoa nyoka pangoni. Lakini uimbi content. Amu ketii oltung'ani lo irritate. Ore ake piirany pemetii content, to them they are not your fans because of that. Yeah. Wow. Content creativity. Yes. Aitayu osinkolio loota elukunya musho orkilikwai nyoo hivyo. Wow, beautiful. Adol raja eshomeso oleng. Aidipa. Yeah, kindipita. We can continue next time. Nilejo naji igira lotu aiteng'enisha about depression and how to overcome depression. Yeah, I can do it. Yeah. God bless you so much. Natodua nya ajitaranya apa ilong olkai sinkolio? Yeah, I have a new song keji Asha Enkai. With your daughter? Yes. Wow. Wentitai. Wow. Nye first born. Wow. Beautiful. Ngero rara ntokitin niyieu. Na tenetii prophecy nirorokita shumata yie. Shomo rara tuno Walasa. Oroi lino bayie. Kayieu najoki Mary Super Show iasita esidai amu igira inspire iltung'anak. Naa ore inspiration nebaiki nemetii oltung'ani likilotu ashukoki nabo olong' enashe ashu kilotu ajoki aatesheta ina show ashu kilotu ajoki ore eimu oltung'ani apa lintoomono naatokor duo Enkai tentoki apa nagira aimaa. Kake kayieu naajoki taasa amu ore pooki ng'ae oos medukenya naa ketii Enkai naatolek esiai. Amen. Neeku ore ias ena siai kayiolo ajo ketii gharama, kayiolo ajo ketii ntokitin naai naa iyieu nikiasaki Enkai peesioyo. Kake ore tenkata Enkai naa kiasaki. Kayieu naajoki ore ena vile nintoomonito iltung'anak kayiolo ajo ore shakenisho e charity naneu naatoshokito iltung'anak mpaka lotii nkuapi eboo. Yes. Aaliki ajo etaporoyie ina shakenisho netesheta nibelekenya dii nye irkulie tung'anak apa loogira aiko. Kayieu naajoki iasita esiai sidai metamayiana ntae Enkai. Amen. Thank you so much. Wow, that is beautiful. Kai atesheta nanu ena shakenisho. Anyaka agolu tiatua enkirukoto. Yiolo ajo etejo Biblia keponari enkirukoto tenikining ororei lenkai. Tenining imbaa naitaasa Enkai iltung'anak ata dii sininye iyie nikindim aitaasa. Maape toonkoitoi Enkai laranyak etiakaki ntae peekitum mikincho depression arashu oloitiru erishata nalotu ayaki yiok pressure life. Totona dii ake te maisha nitii
nikilepunye Enkai pole pole. Meeta oshi Enkai haraka amu yiolo ajo kiata yiok haraka kiyieu nikiaku neyiolo Enkai ajo labda tenikincho ina gari nikiar engari nikincho entoki najo Enkai ishu kincho Enkai ropiyiani kumok nikijing orwuasa ning'ua Enkai. Neeku sometimes Mungu anapima venye unaona venye mtoto akinyi nikinchori eng'orno ore pee ibaiki 6 months ore eton eitu ibaiki 6 months na wiki naking'as aisho ore pee ibaiki 6 months ninteruni aisho enkiti daa kunyinyik hivyo nejia ake sinye Enkai egira aitoti yiok pole pole mpaka nikibaiki maturity mpaka nikibulu kabisa kultung'anak ootubulutua naa ore tenemayian iyiok Enkai nemejing iyiok kiburi mejing iyiok orwuasa mikiaku iltung'anak oibar kulie mikiaku iltung'anak torrok mikiaku iltung'anak ake lotii atua Enkai. Neeku kayiolo ajo keeta entoki ninoto tenashe ake nishe sinye Enkai Mary Ann Tutuma, she's a very good lady, she's humble naa kimayian Enkai oleng naa karibu oleng tena Mary Supetro yau ninye iltung'anak kumok na ilikitiaka atiaka kuna watu wengi hapa nimeambiwa na esingia Enkai na Mayiana Mary Ann. Neeku karibuni sana, come and share your story, inspire, don't fear and don't fear unasema labda people will judge you, nobody will judge you. That was a journey, that was a story. Emba ni maye na gola rish ntokitin naagol niimayie ikigira Enkai ajo pilotu nabo olong aitukuj olikai tung'ani metaa Enkai tenebo yie shomo kore nena tokitin nikihubiri araki eshuni prophecy, go and manifest, go and plant a seed. Dina imagine kiwoshi Enkai yiok nikira iltung'anak oomayiana tiatua nako minyorraa aton tiatua sina kiwoshi Enkai nikiaku iltung'anak oomayiana nagira ayieu erishata sidai namayiana. Subscribe to my YouTube channel and if you want to share your story na ketii namba ang abori tinewueji comment section ashu ketii tinewueji screen, come share your story nchere yiolou iltung'anak ajo keeta Enkai nadumu tenterit.